ZPM Leader Lalduhoma chuan ZPM hian pung omlo lon hi kan zuar ngai lo subsidy le quarantine nei chi te ero kan zuara kan policy a tihhlawhtlin theihlo le mipui bum tumna a omlo ati voina ZPM Chhung Inkhawm a thu so in ZPM Leader chuan adu chuan pung omlo lon hi sarkarin ape theia guarantora atang theibok sarkalai pui po in state tina pung omlo saski lon pe a MNF sarkar masapo khana pung omlovin sothing lon pe a an ngai dam zui ta nge ani kha chuti rualin ZPM hian pung omlo lon hi kan zuar ngai lova subsidy le quarantine nei chi te ero kan zuara chuwangin kan policy a tihhlawhtlin theihlo le mipui bum tumna omlovati Lalduhoma chuan party pakhat chuan kan policy chungchanga ZPM chulon puk le thil danga ti theihlo pui intiama mipui bum tuma minpua ati theizia le kan budget theih silawati dan retheidom chuan tur hand holding policy ti puitlin nan man kan tumani lon chungchanga micro small and medium enterprises development act 2006 to Ministry of MSME chuan alo siam to a hedan hian entrepreneur tenaute tele alai holten lon an lak the nan ro man thataka siama kumin April tha atang phei khachuan lon lak the za thi cheng noi zanga thlengina tipung chho to ani hedan hwaya hian scheme shangshanga oma kan tangkai pui zual turangai atlang pui ringot podin chhuana tham tur hlirani atibok Party Chhung Inkhawm hi PHL Ching advisor chuan kai shuaya eyes always to ZPM candidate pulan hing lawa mar chuan thu soibokin constituency shangshanga jin chuak ten report an peya pulading lianaral te saron veng Apex Bank vice chairman Louis chu party president pulalian so tanalom ludbok ani ZPM Leader Lalduhoma MLA in an party policy a tihhlawhtlin theihlo le mipui bum tumna a omlo ni in soi he thu hi voin an party Chhung Inkhawm aman puina a asoya Lalduhoma chuan sarkarin adu chuan pung omlo lon apek thei thu le guarantora po achan thei thu asoya sarkar le pui po in state tina pung omlo saski lon ape a MNF sarkar masa po khan pung omlovin so thing lon ape a an ngai dam zui ta ni asoyin Lalduhoma chuan ZPM hian pung omlo lon azwar ngai lova subsidy le guarantor nei chi te ero azwar thung ti asoi Lalduhoma chuan an party policy chungchanga party pakhatin ZPM chu lon puk le thildanga ti theihlo intiama mipui bum tuma apu ni in asoya an party policy chu thil ti thei ani ziale Mizoram budget theih silawati dan retheidom chuana tur hand holding policy ti puitlin nan man an tumani ati Lalduhoma chuan scheduled caste le scheduled tribe tepualin National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub siam ani thu asoya hemi hnuaya public undertaking ane National Industries Corporation kaltlangin loan pek thin ani thu asoya loan latu in engemo awanga harsatna atopala loan na rul theilo po in Credit Guaranteed Fund Trust chu guarantora tangin arul sak thei thu soyen Lalduhoma chuan guarantora chan theilo titu te hian an shelo palnia angai thu asoi ZPM Leader chuan thuneina an chan chuan mitum rule taima lawtlin tum tak tak te chu line department tin ten uluk takin an thlanganga an enzui don thu te lon la tur thandana po party base kalpui ani don lo thu le vote zonnan man an tum lo thu soin atul angzela bank te nau tenen MOU zia ka kalpui tum ani thu asoya Lalduhoma chuan state sarkarin pung omlo lon ape theya bankin apung a hauka a then emo avain emo atum sak theya chutiang chuan state tam tak chuan subvention scheme hnuaya an tum sak thin ni in asoya tundin hmuna central sarkarin pung omlo lon saski chu state zongsong apuk tira thilti theilo ani lo zia achiang ni asoyin state chunga po semral mai tur sumanin tiama alet le tur omlo po an sem thei chuan sarkar chu guarantora tan le subsidy te chu ati sak theireng ani atibok Inkhawm ZPM advisor PHL Chingan akai shwaya Aizo West 2 biala ZPM candidate pulan hing lawa marin thu asoibok